Kardom karbing lang. Kado ay fans tami nang kelang do na rat do tuan fans tami ni klong pen cholo par pek lo. La pen ke nang litun previous video lang dam ta thek po. Nili Phan ya mohor nang kedro. Lasi nili halaso video long kaning je do kache chak do je Sarlongri Phangcho Phan nili mane ason hormu rap jipu lasi pini bangkel laso video si paklang pon po pulo lapen ke cengsi nili paklang poni ke ya drawing pencil high quality bang lo ke nampi hede ladar lo si 10 piece do lo inke ladar pen ke A4 size sketchbook ta do lo ladar pen ke dolang drawing book ta nampi lo ini lah yang nampi. La pen ke sharpener ta do. Ada pen ke eraser ta lah yang color jo. Blue dolo, yellow, red. Kalau sama ning dong le ta ke thom ta. Mo Sarlongri Phan pajir dampo. Lasi lanwet lo dono tum video bang ke hedi. Lasi nili prapjen pen alang lilongan pale dampo sitame non nili bangke akhelo angtang si doko mo carving long le lo polote nili lapen eraser da dolo ya ke thom an la ya nam pi ade lasi laha hormu hen la ja maga kitab lo mante de ayo lalo makila ka pensil lo ya hormula dan male tam asi Sarlongri Phangcho wang pade jini vlogs nang hem nang pale po asi mentul ne chini lantam mo nili detail sampa makeup and phone call po asi Sarlongri cetong daprang nang de tong hong non ni wang serak rak po de lapen la nili Phan mohor nang ke draw polo asi nili anong pajir dampo dan mali tu ningkang sampai lapan kado we jini vlogs family do tum an tame Sarlongri Phangcho Phan support dun nang athe education na hints tame ili tum paprang dun nang ke Charlie hints tame lahai extra activity hai tame itum drawing non lapen kilun ke kan non sport long na jana tame donang po tame ke Charlie hin bang teng nang ne kalima kalang di don marle to lasi education ke important pick lasi pini a video bang ke lanwet lo next arni dese tong thupa me nak don marle to